حساسية الحساسات اللي قدام واللي ورا. برنامج 37 و38. 37 اللي قدام، 38 اللي ورا. طبعا بتدوس بيه ودواسة دخلك على البرامج فوق ال25. تزود اهي وتقلل. 38 لقدام تفتح كده 200 كده اقل شيء في الحساس. زود كده ضعيف جدا كده مش هيحس بالحته اصلا لو ما بيقراش. انا حاطط القطعه مش بيقرا. افتحه زوده طبعا اهو كده ب 400. نور اشتغل. اعمله العدد الطبيعي بتاعه اللي هو 330. ده المقاس الستاندرد بتاعه. اشتغل كده شغال اهو حساس. نعمل التاني اللي هو 37 برضه معمول 400. تلتمية وتلاتين مظبوط كده كله شغال اهو. 3 شغالين.